Halo, kembali di Rata Channel. Hari ini saya lagi di Jalan Nusa Kambangan. Ini saya lagi di depannya Alfamart. Ini ada dagang bakso. Bakso kangen, guys. Ini lagi antre, guys. Ini jualannya dari jam berapa, Mas? Saya dari nyampe sini jam 6. Oh, sampai Isya. Sampai Isya. Malamnya keliling. Ini porsi berapa nih? 10.000 gitu. 10.000 ya. Jangan satu ya. Apa aja sih? Tahu aja. Tahu enggak? Ini lagi antre, guys. Sampai enggak? Kita tahu. Udah. Udah. Soalnya mama enggak apa. Jadi ini lokasinya tepat banget di depan Alfamart, Jalan Nusa Kambangan. Bawang goreng. Semua kasihkan. Tahu? Potong. Ini baksonya ayamnya apa sapi, Mas? Satu ini ayam, ini sapi. Oh, 8.000. Mana 8.000, Mas? Hah? 8.000 dia kasih. Kecap, kan? Sambal? Ya. Dikit. Ya. Kuahnya dikit. Hop. Kamu kan? Ini yang sapi apa ayam? Sapi dong. oh sapi. Mana 8.000 juga. Ini dia sapi, guys. Mandi dia. Ada 3. Hah? Oh iya, bentar. Ini 3? Ya. Tadi di gang sepi, makanya aku cepet sini. Hah? Tadi di gang sepi. Enggak. Untung di sini bareng. Kita potong ya? Kita sos. 8.000 juga, Wan. Ya. Sipul. Kau mau? Ya, sipul goreng. Kita sos. Ya. Oh iya, bentar ya. Sambal? Ya. Tahu? Enggak. Salah ya? Iya. Rasa halus ya? Apa ya? Minta sosnya bisa? Ya. 10.000 ya, Mas? Ya. Sambal ya, kerupuk tahu? Ya. Pisahin sambalnya ya? Ya. Dengan Mas siapa, Mas? Ya? Dengan Mas siapa? Sama bakso kangen. Bakso kangen ya? Yang gede, kecil? Oh. Yuk, yang kecil. Kecil? Nah, yang kecil-kecil ini. Nah. Kayak sepeda yang di bawah kemarin tuh. Ya. Jadi gitu udah dia masalah panu. Sepeda kan sebenarnya banyak ya, Ray. Beda-beda fiksi yang di bawah tuh. Oh ya ya. Di Dahlia tuh.
Joki sih. Jokin tayo. Anu spesial. Jadi Bakso Kangen. Dapat pupuk juga. Ya, ini ya. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Udah guys, baksonya. Ayo kita bawa pulang. Nah, cocok banget nih guys. Dingin-dingin gini. Makan bakso. Nah, ini dia baksonya. Ini dia. Mangkoknya cap ayam. Langsung aja kita santap guys. Oke guys, kita langsung aja makan baksonya karena sudah lapar banget guys. Ini baksonya isiin nasi guys. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't Tadi aku beli 10.000 nih guys. Banyak dikasih baksonya. Mantap. Tahunya guys. Baksonya lagi. Minum dulu guys. Ini guys tinggal
baksonya kenyal banget guys.